Hi guys, for today's ganap is naata karon diri sa pikas balay, naata diri sa may manukan na manok guys, manok panabong. Flex na ko. Hindi di siya na guys, mga manok panabong. Na sila guard. Na sila guard na iro. Ningaon na sila. Mga bata pa. Diyan, manihan lingaw diri sa akong park na. Kadto lang sa guys, kadto lang, bye bye, see you next video, bye, love you all, please subscribe my channel, Ate Sor, at Ate Sor. FB page na ko is Ate Sor Lutahak and Reels Ate Sor. Bye bye, God bless everyone, love you more.